dia ye men. The nation and a bamboo. I told me no paisa. We can't blab on some. Don't name me Shasia. Maybe I'm a draw. And then me pesa me. I put you a come and mention man's here, but and you're someone. And I'll crack. I dear my Kwame Osei in a channel, sir. Abrabɔ, and then the password. A day about one. A day at the baby as not be a D. Your memory that sent me the Kwame. Nabusi also a monkey. And then the other was saying, I say, I'm Modi, and a dad about a man who did. Actually, once over Mount Hoodin. A dear, the better was one. And I never check any power. Be about second children to four. Is a match of Magana and swim. Obin so by say, oh, be a fat. As soon as they are by when you are, Obi real. Just a wow, the near to Mosso. Abrabɔ, wow. And the Abrabɔ, Abrabɔ tumpong, Abrabɔ yawa, Abrabɔ yawa. Ewe. Manga de se ne Abrempong hunyafo yema mu nyina tenase yema mu nyina kwaba reba Abrabɔ Fapempong dwumede so enenso yansampong ne nhirapong ne mmarapong Fapempong wuro nyankropong twere yampong kantankanenchi sankanenchi kankan kokora mantempong kantamanto kanto kankamankam kantankra kechichi adaworo ma yeda so tinkwam ewo eye odokan na moni tuade dawo se Abrabɔ Fapempong dwumedi ne botai nyina ne se ebebo a okrati asefo biara watu ne ho asi ho so obema no kwaretrodo ene odokan afa no nomum wo akwanuasa ahoro nyinara so medin de Fapempong banyin se sabe mpen aduasa aboa biara oresua srade do a osua fipreko ho na se eba no seprewa mu pa de a ene na nka mesra kese emu preko a mpempem awowo inchirichiri ene mengi nyina wohwe ne sua no ewo akwanuasa ahoro so ene osei dawa osei bonsu ogbo ahyen osei hyiaman na no osei Kwame Korankye a waye Kwame atoapem abransamedu katawere obrekisi brim okrikrako akwajansebu na Kwame a waye atoapem papa bia wotewa nankanuru tewa mampam nuru tewa denche nyina mpanuru tewa kwabrafu nuru tewa kensinku nuru tewa akuntumpanuru Korankye bedi atiu akora yamamuni yo ya me ame na no abona dodasi o hia man no no se bedi ako dodasi asemu das moni adwuma das akwenya kese se baby a wabo bredui baby a yati udin adu enne wa ma kwan se sebe o tight working schedules nyina ochi no sebe asukọ no mate sebe mmem na yemesia brebi mfimche ni onyam kese na yebesere bisa ebere bi bisa se den na yem papa ni onyam fu na nkasa ka fa ne ho
iti wankasa wa ho nim hena pote ne Nana Kwame Osei Korankye na ojina ho maden na mensha ene akwanya ya kasa ya mamra na se ya tete sama na se obi a wodwene nipa nyonko nipa ho na won pesa kana na no made a ye de amaye no ebegyira se ye kapa Osei Korankye da bia megina ne nipa meye no se de oba de da wonoma ye de adom ye no ka emfiri ensa me obi a ya na medwene nipa ho na ade bia nipa bia ba ye bia no efa ne kwan so ye me fe nti se mwa mentan hwe sika ne de menya ade kire nso ye me fe na bire bia nso me pa de sua enwom ene ade ekutamenti no eno a na je se me de fira eno nso me de ahye enti ubusame na Osei Kwame Korankye eno no sua poemu ha mo we nso ha na me di pa nkakra eno nso ne nyina ne se me kire ade na me ma no enyira na metuma kasa ma wofo me papa de Kwame Osei o firi mo me vansa na me sha mfie be biana ne akire na me ma me nso de ma me abna Korankye wa me ya twemani Agya Koo eya me mo papa enyina ya fon ase ne nka bi kuma ena nka ye pani mem ene se passe no wo ko nyina hine kwa no so na de tie ne se passe tie no eho ena me ma me fire ena me papa nso ye sefi ni enti metuma kan se esa wie visa sana di ne kire na ye nkosa aba kosa oh ehu hia visa otumfo yi wo mo ko ho se enkopo ban se de be ya awonwefo yi enti me nto me hye won so bata kire bi na yesia de bia enti na just ama ukosa wiwi oso no mo ne important bibia no ma eye be poso nze war zones no eye bia nipa ba wo no ena wo mo atena wa wo bia ba ne ntokwa ne akone adi nim nkunim aba na dakro no wo mo tena se na se esa na yawie ya ne nkumbi nti sawie ya bendo masomdwe buru nti wo munye nti sawi ni bie no ma be chana sante kasa bize o tekasa na dada na de ba ko ame gina wa yesu na me ka ama ye hunu ne se nipa bi contractor bi ba onte ya kasa e na ben ya mani sika ene wa be yi kwan wo yi kwan no du kuro no so na ono sade obetimi abo kuro ni din no ene wo twere no ne ese kibi instead of chebi e say din bi te say kede e kade din bi te say ayija otumfo kosa tetebere no wode ne yiri koja ohina no visa o honna na bamba wo security ntia ya ayirija ya na ayija AYI Kumasi 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 instead of E aduya kumai asene yete to betima kolanda na kwase sendin ni amankrofo kwaya ma wo mo hwete de ya nkokko enkonkowu sa ai so we say account for the yede na de dodo na yes iti won ton ana we buchia me ya sonani enti enum ye nana de awon fe ofa no kwa enti ye nya tikono e de se obi enum aso ni ba na wonya fe no bizare papa eno de mesraka because o papa na abeto ogu ma haya enti me ya asna anon ayi asna de she pa petefufuo na no kwambe na afa so share Abrabɔ ase ansana ode be pray se me kan ne family yesu na mo be yin kranhye ama ye nyina ama dodo ayeba evizen ade ana me pesa me ye na me pesa be medical doctor e wo kura na se ye penso pa na electricity bi no ho bobo na ye de suande
nanso na me nipa me yade na me konya papa bi a me papa fa me se na damfo enti me nsusuye no wa mu na bomfia sa akwada enti da kro na ka se papa me pese me ye medical doctor mo makura metena emwa maso mate emne na watwe mienu na emete ane se papa yakoto books ne bag no ne mpaboa uniform kama ene o ma me so ne sa hwibibie nti papa we na me ka ne ho asem sa kwada no wosa enso o mun se de o ka ebedboa no emse papa ne enu was afekura no ofiri mu nti me sa akokura de suku kuro ne nyina kwawi akura na se na mesre bisa se na oto hawofo no maso be ye ba me ne me papa bapani enti ya de me koy ne geza waza me boa me hwe nketwa enti ba kusi ayache no se wira mu pa ye nante ene kuyadwuma wo ba me fie wa wo betima se ba yire gu ne body no nya me nenima enti me ye kuyanima pa enti me de bibi a hye kuyamo enti ya mankusu ya ze ma memko wow enti me tena wa me se mfie ba mi ensamble ena opanin bi e fra no opanin kokubu odu be ware me maame was best ne school ti mi wie no mi wie medical school living certificate me nya me certificate me pass ya nti me co training ena ho an ono so ne nua ba se ono so mpe enti ma bra ba me ba ye nyina ye no nkuana awon ade ba ko ma hu se urade hira wa ya mo amfa pono mu a ekwam ayi epono na no nwura mu a no wode wa Fapempong mu entu ye de wuram na besi wa na ya bisa sa wonso aba ha be sama Abrabɔ nyina ye bibia ye no so me jeni nyina to enti ani da so ne nkomhye no wa na enu mu a infanse me fa wa mu nyina mu na me papa te ase na dakro me na nanso bo we ye fe na opanyi kwabena Agya Koo e wo se hwisura no ne ho ana dakro me hu se na ye dwoda ye kwa sori ahomache nanso papa ka kire me na na se on kire me e wa na me papa call me na na ho no wa se una na se obisua se me na na we ye mfie aduonu mienu ni 22 years I'm say 2000 and na me tra wa de me kan sa metua na mompa fisan ka seprewa nka yira ene obi ene said bi didi mu America say Agya Koo adawroma wodi me bedue nkra na ye ma me say me mechira de na man toto me ho ase bi say me pe reading and self taught na de ade no me fe ne agro me a me kire me ho ade books e wo ko bi fi a me kan say library nkasa platform ya modi artist single day bi en wa me ko read de wo ho nyina no nso me ne kam de ho sua de nso fra kwada ho yo o ma de she e de mo nsira na me fe ntwam se platform no reka ho asem ne ye ancient African heritage ancient African heritage papa openya o create sa platform no obenfo Ajemfra Kwaku tete boafo edanase ayade yo after someone want to be kura ne ho nya so be research ana be hwehwemu enti yesrese obi amfa bibia enni mu bi amfa me afi ne ba besua ne amankasa wo nchen na o ma de hye e be dan ye ho britie bi ne ye nche kura ye ba ne akachi ne dos omanga de shi yamamu nyina kwaba reba Abrabɔ Fapempong dwumade so oni tuae panyin ni onyamfo a nne ya ba ne sere so rebe sua brebedi afi na Abrabɔ ene nana Kwame Osei Korankye akora aja da wase nsmeda ke besre ebisa se bre pote be na ohia Agya Koo Nimo den na kombe na ofa so hia amen sha ajade e was a me mama musu ansa fi say ya wona mame
And the most of them was say young one can count. I or been food in a sabrano. Papa no Pennsylvania, a fellow Andrews K. Andrews Basso obey ye. I ya to the high life. Me dear, me no woman yagin. Na high life music. And oba say obey ye home and you should move. And obey Agya Koo. And fear people hankono edu ya watching song 1987 to Agya Koo no was over yentimi nye yanwumi ho yentimi nka ho asem abra yenhu obi a obo seprewa ebize hwe yanwum yamponse jawale my sister yamponse jawale yamponse jawale yamponse Nti onza me kasa wo. Yan ponse jawa me kasa. Nti hala fran ye bo no timi se ehun enoma bi e wo guitar ne mo seprewa ho no mo biza. Ya de kasa. Ya kun ya santo ba be se we gina pramo anu yi. Wa ye bi agya. Ye bo ne guitar yi so a. Ye kanu anu ye bo. Ye seprewa. Na me a bo no kra ye desing ne ye. Yes. Nti de na wo ha no. Ene ye de call seprewa no so. Ze broni share won se. Okoto ade kra ne de acho. Said the bay I de ne bayira. Enti won de ne yesua wo seprewa so no. E de ko e guitar no so. Enti na yenko broni bone de a obone zan ba ye de ne ye bokasa bi se firi ha. Enti na je se wa ama ne kwanya ma na anya mfiri se wo hya se wo guitar no ho. Na mo hwehwe seprewa. Eno ne bi ekwan ma Agya Koo be pie ye kura ase. Na saada no ena adom efiri Nyankopɔn nkyɛn epie wɔ me so me nti ase papa na Agya Koo Nimo na wonim de da wana ase Agya Koo no yɛ nhia da ne nwom de wɔnyɛ yɛte ne radio so de sabre ni nyina na wate ne nka yɛte sɛ wɔno na boss obi bɔ nwom Agya Koo sabe entro mo no no bosi amponsa no ne amamo kakra no ye te won de bra ne yesusu apa do be pie wono ne ye da na de ma ye mu bia hu se o sai papa de sai papa nti o she da tu kwan ba ho be hwehwe woni broni no e de car by e kura na so sabre na wa bo seprewa na obi anim se Misa 1997 misa na gaza me fa na sa me seprewa bom kura mfie be nsia num anase ensom mu no te Agya Koo Nimo she da on the obroni ne ba na ba ho na ye ba ye no na me na wo ho nti wo mo ma me na eye performance na group na me kan te me so be fa me seprewa de nti nyina bobom na ewi ye no ye se me mo kakra enna me hyase bo me dia e bo mna ne ade na eno na me de hunu ba Agya Koo na Agya Koo be koro eno wo se ya hwe yie na second bi entwa na o bo bele bi abon se o be firi ha e bi se be bia wo be koro no wankasa wonim abare de nsato so very good enti woni ne hia wo ho no na den bi oni si nti ye hia ye no ana o ma me se me hwe yi Agya so kura ya am nti e de se ne ye guye wirom na ye adwuma da bi o ma se for the purpose of obi a onim won hia we on te hwe da no uko school do here sabre oh sabre no de na amesa na me we me school okay. It is yes. Mama, ma complete. Na me kuta MLSI, middle school MSLC, middle school living certificates. Na me kuta wo kura ho. Yes. Okay. Nti da mo ha, nti da kro bi na me ba Kumasi wo no. Na me so ma me nkosra ko. But sabre no so na ma bank na. Se na me pese me hwese de. Seprewa no nipa be hu no. Me hwese de nipa ebesusu afa. Me take buka na me bo a me ka ska me ntua ne tua ma me ba bia me dua be ka sa boduane a me ye no obi so do sa fa me tua boduane na ka juwe fa ya ka ska and that you know gives me a yipa na ma me nkuna hye
emame ntina bere bia mpese me pie na nkrofo aye bibi aka bibi sa ntina ya me research nti me kwa na me kotia na said there's something ade we kuta bibi a ne kwansa me tena kura nti me ko kwachia ko was a professor Nketia here man dia no pa ne be do profa ti be bachia ko no was professor Nketia here entena wo bi je se ka ho me mo obi ayi ama wo de wa kwachire no na me ntimi mfo adwuma but obe fo adwuma visit sabe na prof bie I can International Center for African Music and Dance and I can say shit university no more year project work say your more year research near the other to know I employ me then I can say middle school living certificate and I good that be my university this is an insult I attend you remember me call professor I was on bezo betra la gwa we ya okui oya messenger oya cleaner oya professor wa fortunately for you what the ultimate trade with library into business meba sabre no na ye wo nkrofo wa ye professors a wo shase wa ha as messengers yes and cleaners ya wa baby wa has we don't call it time e be wa has to a contract it won ba say o be ye bi akọ na urade man so na ni nyina ye nsapa wo be piem te no bi na bo ame te books a hodo a Nketia ye so Kwame we mo read enti eno feel ho no prof Antona jeje enti read way hwe ene a kire dru ba bi no na kwa na bi the professor edru bra was amansanso tibi ene mama so e ko Pretoria me he wale sounds na just eno ya ISME International Society of Music Educators after performance na no mumma ya neda ayi wo Norway ya ba ya na United States nso ama invitation eno an e bi epon enti economy enu bomu e firi ho no oba ayi na de ye me ka de ye be che nam John seprewa ya oba adan me ko ye workshop bi wo Colorado ena nkwada beze enfie du enfie nsianso no mo hia ba so it looks like a ship now so we are right and that's the reason why I'm just roaming about moving very on deep statement deep, yes. It looks like a ship now so we are right so I just take him in all over enti ade to say ship min shahanko ade a e de member ko enti nana the prof no ma ye me covid intram I said 1998 na me shase my last visit US year 2019 2020 so it tells you and this enya ya quarantine me kra enya yi aka sabe kra nka me ko be seprewa no ho kom e di binum e wo ba bi anyway enti offer the American church especially in kwada ye ba said the kuta obia so me na ya bre ebiza me sha ase de ne ya kan kire man se oh mompe bibi kakra ma no me national anthem no mompe bibi kakra ma no na dan se amomisa no e bi obeji bibi momi emisa no bo de obeji afi de ba no se na sani ntwa no am say na abeji adan obi se na say na jana me say ya bontin mu asay no say eh and na wa kan picture na dia yenso ye behwe ya bibi e bi say ade no ame ye no mani ko that could be no the secret and say men na da kura membum on that man be kan kire me ade bi ba ma dwem say Abrabɔ hu say na ye de ana ma menye bibi a ene ne be kro enti me wo ba bi a be ba be fa me enti me sunya ma to kura da ho enti de ode ba bia no ebetimi me accommodate and say bet me na betima consumption no doso eso de betima consume anyway enti abiri bia no said na wa be famia and was say me ye bibi fofo na me ba be fame na ni nyina ne sabe me woni akode ye wo ye and no ni secret enkrofo ada no enna
nti bedru brebi no na de woni nkrofo no sua bo mu no won kwa no nte ne ka star be san soma nko na wo ho e wo soro fida sase asedo bibia ne wadua no be potentin bi enu aje san soma nti waye wanam se wa na adwo na wo de bre bi aka wo mena ho de sua dem practice eno na boama bibia na ne wo mo wo no watsa ofa ade we amakwa it started let's say abebe say 6 months ago ya beba so ya mra so treko say ena eshase na eshase eyensia nde ba komienu miensa ena yenu mensia eno a na sa odi aburu asia nte media medrudu edunai wa na odi ahomane be kan wa odi be kan ze dia akra no se wo de kan ho na ya ne kora akose but wo mamme ahomadu na nkora mebo eja ma yonko wunyo so na dede ya mi yai osa kwancharwa wa mi die anya obi na aka nsamba ni ya kyerɛ me wodi me de abeka ho keke meni ni pa bi ani ntɔkɔ nchima daach ebi sɛ higher way mpani mfu ya na ya metim ebinim ne de esika sie ti sa obana bedwurugu a na wo ya bufo me say wo ya bufo Ojani abanya nkopon ama e bibia bi ma e kwa ebere tuo ocha yentakra boa dot boa nsiom nam eno nanche mesika akọ fama gudi antwoma boxite no no den chamo afam wo my prakasa ane nku aya de besra nyame benie osanso change suwa kwaya no a ya de chaya kwaya yo ne jadamu suwa sai ankobra bobna tano na no ofindi yanka pra ensu gujam densu muna man bremu ho chire no ye suwa sai ye bisasa Enti akone ne ani nche bi no a ye hweso ami fa kakra nka ho ye obedie ne de obanu nti bi ne ya enti enchime hu na mane ayuro ho ayana me pese me ko visa ba bi ye wo no ye platform asia kansa mo hotie na ya na makoma mu ayame ya Ntoma be fra VAT o. Toys. Dadie na ya nane na. Ba ya ma 2023. November na ya asesa. Sa. No dia je samen sa be kwaye no. Akuafo bi nso ayama won kwaye se akomo de won. Abanse munua nua no. Amonya aduane no. Na monya bi adi. Enua no abande ama won. Yenwonsu nsuehia ne de agu ase agora beye eminim brabi be so ankora wi aminim de ebesie bi se nyame bam ebi se na
akwai sa Ghana ni sre a na no yonko wa kire no ya pede ye bedi ninne o kire nka ho ene ye mfa nipa nkwan so nye mu na mo ogwa no ankasa anwane a onya wode obawi o yenhwe yie bibia wa wie ye na so bi sami a enwumi na kan pesa nka da krokra etimi bono say TV so ka kan ma hwe a enta mo sam se mun sam nya kono na baba e wonyu mai ye be ye ni nyina temi de besia mo chima na chio da chio chima na chio If I come in the things here, I had it. In your mother, be a sat cockabay numben. And now, when a young mebung and ampen will be a shall better. A fat and your ma and send binuma when you've been to say, open ye Agya Koo Nimo, open ye, or benfo when your man find a currency. I'm sorry for Kwabena jam saben ketia. Oh yes. Penyim ki yo. I'm say dey kan. Ahobrasie na ye safa. Abisa o ma ho kwanya. Eze dua ma ho kwanya na dowo. Deze o ma ho kwanya. Wa ma kwanti bibia timi be wura mo, bibia timi be toa wo, bibia timi ba nchen. Nte na safwa pa edikan ya hombrase me mpenu fa me no wo mo nanti ye nyina no ma na mesua no ma bi free Agya Koo Nimo ne profo na dia na me hunu ne se kansa asomasi o ya dwuntofo pa nanso ne kokko ha no profo mu hu ne ya hwa kokko no de hyew mu no a eye no nti wo afuo no ekwampa wo fa so obedwodwo na de wo mu no adade mu ode akoye de ode beye ebise pia na be ya mansan dia en na no wo no hwe nti ma me hu se de esi ne panantia na fa de kakra nso a mesre eye sisisam se ma famu se ye bibiti se abusuamu na wo pese ban kominya wa Abrabɔ se ma kontuyo ba na prof adane amame o se ko university no bebo akakra ti wo pejame no atete nti eno nso me hu sam peja no de mesre mabunu ne se wonya 10 cities a ma onyenko enya 10 cities ahomrasia suya said the obetun no maame no papa na de am ye wo ya wo mompene na wo de asua de ena afi me na se amadan kwa fuase atwuma na ne papa firi enka wie kuma wo se enya duane nyina na edi ne mako enti de me pese me kira ne se enya de wo pe nyina na abete wo fa Fapempong ebeduru ba bi no obi beya ma abeya bufuo kura ba hunu se ye nipa ho ade ana fe wona masase zuzu a nye wadwen se wo panuenyam wo ba bia dura ye bebu anmitia obi ji akonya nso medin na da so na ja menye nipa kase nti me bai obi ehom na me hye se ye ji am obi nam so yo obi no ba mate afi ya se me sakranche ba akonya na baba wa ne kosi won se na makonya na ode kosi won ba waje afiri nsemu ha na ode kosi won bia wode me ko ye ne de ni obi ehome ba se me nyanto bwaze mbo na bia ye kokon ya ke bia mmoa but waje afiri me hono mo e ma me foforo de kosi ho na se me amakobia na ode ko nti yantu ye boase me se moja na no hia ya na akoma hyew ene no ma no hyew nanso omodna na hunu se wo ma ya waba no enchiri ma atwen wo moa ye ne no enchiri ma atwen na wo mo nso abeto aso te de meka tse wa na fe ye ni di ye num nsuo
na nyanyeje nsem so wonam a enam za wo ye ho hia da achinti no e bia akwa emmoa wo no amfa ho kwahya wo afi enhwenyon asa ensia bi de wo so mu bia nso no modena asa ebe so ani afi se asise bra ma bibia am se kakra metima project bi a wo work wo papa anu de aya wire fire me de aduro no e was say yenya nso ye pekwan bi enti seprewa no nya no ko asa na medika kan ye no agoro be se dunkuna na nanu de agya no eno school na matia me pese menya ene ni pan ba bi ofire bi e be kire no no me wo ha nyina kan ho na me wo akyerɛkyerɛfo nso a ye be kire nje fa no se me wa ha na oyo kwapeni a me perform from me ai obaya asa ntome afira nyina kasa emfa ho ne me mfi a me David enti eno de me anama ye ebize ma nhwe yi na nanom de no yira e ma brofo no de enso biom enti ya nso ye beye bi enti nsramo a opɛ seprewa onsa beka korogo sodwoma onsa beka adenkum densu bibibia terase enti eno library nso ka ho oba na nso abesua de enti edin no ye na Agya Koo Music Center right enti eno no ba ya be chiro bibia kwan ye fa sokora kasa eno se eno enso ya de ho ya ebinum tebrofo pa ba yenim kasa te da besua pene kasa ye be pese wo de nyom ba ko betwato yo na ansa na be ba no sa na brenti em se ye be da wase na ya da omanfo nyina nso ase pa ama mo nyina mo ne hwe ama mo ne tie na basene e be sen ehia bi o me dinga na Fapempong sabre ya ba ke bi ti e ko keso a anyway ni mo kasawa mi denio ni mo kasawa ye denio Nanka me bro wa nanka wasa me ka na me sheda e be couldn't say anyway kasawai anani anja tumefuma mfa Sanche misuyo mina bini anyun munsemye no anyway abere ase abewura mani o anke ebra no so ya nso mi a metwa so maso adenti na samo bi anyway Abofrabia ye tu funa samantia. Ukwantia de. Enemy no. Oh. Yakwe. Kaswa. Anyway.